Wih, saya tadak nu ngalapan motor. Dong naik ke aci deh tak. Wih, motor anyar eta dong nama. Widih, motor anyar ya. Iya dong. Keren kacid. Beneran be. Awas kuing kedilapan dia. Rada. Udah ceklan motor aing lecet kek mana anyar yuk. Masaan memenang meden kacid. Masaan segala macam dia emang kue. Masaan kacid, masaan sakedeung be. Masaan kacid. Geura sakedeung be kacid. Bung lah aing juga lecet be motor aing lah. Masaan deh geura Menimelas tak banget dia. Oh enggak sih ya, sakedeung be dia ulah kebel-kebel. Oh enggak sih kunci ya. Asik ngajajal motor anyar. Galaunan dia, awas dia koin labun lecet. Tenang baik kacid. Kebenaran Ais Arif. Pamerlah pura-pura ieu motor aing. Woi, kenaon dia? Widih, motor saya tadon. Motor aing lah, dipakai naik ku aing dia. Wih, bagus amat don. Hehehe, ulah ceklan. Pusing lecet motor aing. Don nginjem don aing don, kaditu be sakedeung. Hari gini minjem, beli dong. Sakedeung don, motor doang aing kadinya aing balik deui. Dong. Kayak motor aing rusak ku dia. Gerani sakedeung doang he. Dia barang amat sih. Sialan tas si Kamrun. Kebel amat nginjem motor aing. Bedeng dijual ta motor aing. Kudu diteangan nih mah yeuh. Itu jelema mana tuh? Woi, adun. Waduh, kayak kacid deh dak. Woi, gerokun ya tuh, ku kaci tuh. Sakedeung dia ngejem motor aing. Aing lecet tuh ya motor aing. Awas. Mana amat dia. Don, mahasih dia. Pancek dia eta motor dia. Kadang dibawa ku kacid. Oh, motor kacid menang nginjem aing dia mah. Masih dia ngebohongan aing bae dia. Mau ngeboga dia orang boga kacid dia tuh boga kaisin dia. Pamer doang nu heueuh dia. Geus aing balik. Hari gini minjem beli dong.